Robinson Ochen. Robinson Pachen. Min lango do jani. Yen dong ne chero karacho nya radio to twale yen ne yang ne. Pe kiraja la dit. Now we nya wuchi bawchen. Kanga te mo kwangilo. A foil look me when kan garu kwang look now an win machala an boss me kutim pariamo anati an honorable and an pa ye te miu pa kauge me chero ka burgimon padana and an pa ye ngarmo vurdana te ka burgidana anegio an pa ti piemo an pa luoro an tim pariamo Kone tigi mudugo nyope tigi mudugo teka icher mereka nyepe komdagona a negio full stop. An kluani Luciano Jemo Commander in Chief. Tien lokani an pa ye anywa. Teka cher mereka burgidagona a negio. That is one thing. Yene nene cher ka loge radio peni ango motime. Ngamo machero ka yelo dagona ma anati we Juba. Maanati we Juba, atika timushozi Juba, and then ngatomo cheroka yelo dagona, and dagona pian dagona mara, dagona reporting on it, la cho money, tieti me command, and Arabina no da ne jemiti kumeno, and then kana chera go la cho ni, ini chero irredio, karacho nya radio, achen, Anamir wajini aro team paria mo koma yatiri but ana team training atiego militarily dokben atimu training make martial art kickboxing atiego when koma yatiri ana ati ngejwen ini winya dano wani team don dano I winya ken wani boss me go dano boss me team ngo an adapar ba kilok ma ini cher ka balenya radio teka noi abi goi first class abi goi standard uchien an pela kwal moko ganga be ker ini kwal ni cher kwal moko ganga honorable be te ka no dok be na bi gami wakiri dia bi goi lokelinga bi chulu chene kama mira chulu ye ngunyi maraj